kandi umuntu wese azi ikibazo ciwe. Kila mtu Bwana Yesu anajua tatizo yake. Arazi kikukwiye n'ikikubera. Anajua kinachokustahimili na kisichokustahili. Arazi byo kunezereza. Anajua vinavyokufurahisha. Intambara urimo arayizi. Vita uliyokuwa ndani anaijua. Kandi Kristo Yesu numugwanya kome yaje kukugwanya. Bwana Yesu yeye ni jemadari mkuu. Ndabizi neza ntakekeranya. Ninajua bila mashaka. Hakuza kumubura. Hutokosa kitu kamwe. Mwaje murushe, watu ambao mlikuja mnachoka, Kristo Yesu arihagije. Bwana Yesu anajitimiza. Kandi yagaburiye abantu barenge 5,000. Alilisha watu zaidi ya 5,000. Ntuhave wibaza ngo hari chuza kumubura. Usijiwazi ya kwamba utakosa kitu uko na yeye. Nta n'umunsi n'umwe yakoranije koranire ngo ritahe atacho. Hakuna wakati hata mmoja alikumbanisha makutano watu wakaenda na njaa. Misi yose yagira icyamarira abo yakora. Muda wote alikuwa na matakwa ya kila mtu. Ntuhave wibaza ko utaza gushikira. Usijiwazi ya kwamba na wewe leo utasauliwa. Kandi umuntu wese azi ikibazo ciwe. Kila mtu Bwana Yesu anajua tatizo yake. Arazi kikukwiye n'ikikubera. Anajua kinachokustahimili na kisichokustahili. Arazi byo kunezereza. Anajua vinavyokufurahisha. Intambara urimo arayizi. Vita uliyokuwa ndani anaijua. Kandi Kristo Yesu numugwanya kome yaje kukugwanya. Bwana Yesu yeye ni jemadari mkuu. Ndabizi neza ntakekeranya. Ninajua bila mashaka. Hakuza kumubura. Hutokosa kitu kamwe. Iminsi ndwi iraheze. Siku 7 zinakwisha. Tuko turasenga. Tuko tunaomba. Kandi iminsi ndwi igiharuro c'indwi. Pia hiyo shifre 7. Igiharuro c'Imana. Hiyo ni hesabu ya Mungu. Ko tugeze ku munsi w'igiharuro c'Imana. Kwa tunafika katika shifre ya Mungu. Nizera yuko atari bubure icyakora ku munsi. Najua ya kwamba hakuna chenye atakosa kutenda siku ya leo. Imana ikugire neza cyane. Bwana Yesu akutendee vema. Reka rero dukorere Imana cyangwa dutangire Imana. Acha tumtolee Mungu ama tutoe sehemu ya 10. Imisi yose twababwiye ikintu cyo gutangira Imana. Kila wakati tunawaambia maana ya kumtolea Mungu. Mu mpande zitandukanye. Ngambo zote. Reka tuvuge ku bijanye n'isezerano munasezerano. Acha tuseme kuhusu ahadi mtu ambaye anaweza kuahidi. Kongere tuvuge ku isezerano ry'Imana asezeranye ku bijanye n'ikigiracho. Na tuseme kwa ahadi ambayo Mungu aliahidi kupitia kwa sehemu ya 10. Ibi bintu dukora birafite ingero. Mambo haya yana thawabu. Si ibintu bizoherera ngaha. Si mambo yataishia hapa. Ibintu vyibukwa. Ni mambo ambayo yanakumbukwa. Kandi ibintu bivuga. Pia ni mambo yanayoteta. Bicho wasezeraniye gukora mu nyubako. Kama ni chenye ambacho uliahidi kwa majengo. Tamicho wasezeraniye gufasha umuntu ago ari mu ngorane zikomeye. Kama uliahidi kusaidia mtu mwenye yuko shida tofauti. Ko utari kurata. Ujue ya kwamba hauko unatupa. Ntabwo uri kurata. Hauko unatupa. Igihe kimwe ibyo wakoze bizokuvugira nawe. Wakati mmoja ulioyatenda yatakutetea. Kuna abantu Imana yavugiye cyane yatabaye. Kuna watu ambao Mungu alitetea na akasaidia. Na mambo ambayo walikuwa ndani yalitokea mazuri. Imana rero igushoboze. Bwana Yesu akuwezeshe. Kugira umutima. Uwe na moyo wo kumva yuko uri kurabira. Wakuwa huko unapanda. Jamu uriko urateragira. Ama huko unapanda. Ntabwo ari gutakaza. Sio kupoteza. Iyo umuntu agiye kubiba. Mtu ambaye anapanda. Yitegura kuzosarura. Anatarajia mavuno wakati ukitimia. Mtu ambaye anapanda. Arazi ko hari umunsi umwe. Anajua kwamba kuna siku. Ukutanga umenga aratakaye. Kwa kutoa unachowaza unapoteza. Ariko yimbuye. Wakati wa mavuno. Biramunezereza. Unapata furaha. Hallelujah. Amina. Wakati wa mavuno mtu anakuwa na furaha yuko yimbuye kwa kuwa mtu alivuna. Wewe ambaye uko napanda kuhusu sehemu ya 10. Urateragira muri vya bindi wasezerana byo kugura kibanza. Wewe ambaye uko na uliahidi kutoa sehemu ya majengo. Gukurikirana. Ujue kwamba Mungu anabaki anakutazama. Ila kamera kandi irafotora neza. Anapiga picha vizuri Mungu. Kandi video irayibika. Pia na video
anaiweka Mungu. Igihe kimwe iyo video izovuga, Wakati ukiwadia video hiyo itakutetea. Ninayajua bila mashaka. Kuna siku utaimba nyimbo za sifa. Ushobora kubona umwimbu kiri hano, unaweza kuona maridadi bado ngali hapa. Unaona maridadi ulienda. Hapo pote ni vema. Shika barua yako. Ufate kibira 10 cha ugishiremo. Shika sehemu yako ya 10 weka ndani. Imisi yose, kila wakati hari imivumo, kuna laana iva ku muntu, zinatoka kwa mtu, aruko ayikuye ko, kutokana na mtu binafsi. Ariyo kubohoka, kuna kufunguliwa kuva ku muntu, kutokea kwa mtu binafsi, kwa kuwa mtu yeye pia anajitoa katika kubohwa, na kuna kufungwa shika ku muntu aruko yiboshi, kuna fika kwa mtu kutokana na mtu ambaye alijifunga. Ntiwemerere kwishira mu iryo bohero, usitiki kujitia katika gereza hilo. Kandi tumaze iminsi turwana intambara kugira tuve mu mabohero yose. Tuko na siku tunapambana vita kutoka gerezani. Amasengesho turiko turasenga nayo kuva mu bohero. Maombi tunayoyaomba hizi siku zote ni ya kutoka gerezani. Ushoboze gutahura. Bwana Mungu akuwezeshe kuyaelewa. Turiko turasenga rero, tuko tunaomba wizere ko ico utangiye kizoba kiduza imbere yawe. Amini ya kwamba unachokitoa kinapenya mbele yako. Twamenye ko ikigira 10 kizana umugisha, pia sehemu ya 10 inaleta baraka. Twamenye ko kizana umuvumo, na tunajua na ya kwamba kinaleta na laana pia. Kamo rero kimwe mu ivyo wewe ni uamuzi wako sasa. Reka dusengere abagiye gutangira. Acha tuombe wanaoenda kumtolea. Yaguhora ku ngoma sana. Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, tunakushimiye, tunakushukuru sana ubushobozi bwawe, kwa uwezo wako, kwa gukora kwako, kwa kutenda kwako, kugira neza kwako, na kutenda vema kwako. Kubonye bohora babosho, tulikuona ukifungua waliofungwa, tuliona unasaidia waliosauliwa. Hakuna kazi mtu anayotenda inaweza kupata wapi. Biblia inasema kama thawabu iliyokuwa njema, hiyo ndio ambayo utampa kwa mtu ambaye anayetarajia. Tendea mtu Baba vema, fungua milango, reka iki kimazi kivuge, acha Baba hii dhabihu iwatetee, reka irishikanwa rize ribura, acha hii sadaka iwatetee, reka kikigira 10 kigwani namba, acha sehemu ya 10 pambane vita, reka minyororo ichike, acha pingu zilizofunga watu zikatike, reka ubushobozi bwawe bugaragara, acha uwezo wako udhihirishe. Tunajua kwamba unayoyatenda hapo tulizokwibagirwa, haya tunayotenda yasauliwi. Twarabonye abantu byabavugiye, tuliona watu ambao walitetewa. Ezekia kutenda kwake kulimtetea. Tunaona abantu benshi kwavugiye, tunaona watu wengi ambao walitetewa. Tabita ukukora kwe kwa Tabita kutenda vema kwake kulimtetea. Na sisi huduma ambazo tunazozitenda, acha Baba situchomoke mbele. Baba vitowe Jericho iko mbele zetu. Tunakushukuru Baba kwa kuwa ulibariki watu. Baba milima yao, mimea yao na Baba kazi zao zifike kiwango cha juu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Yesu abagire neza. Bwana Yesu awatendee vema sana. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana induri byanse guhinduka. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana induri byanse guhinduka. Oh, nabonye Imana itabara, nabonye Imana, nabonye Imana igororoka, nabonye Imana mu bihe bigoye cyane, nabonye Imana, haleluya, nabonye Imana induri byanse guhinduka. Haleluya,
batushirire n'agasimba. Acha dakika chache wanaziri waje watulindie. Amatuce tubandanya n'ibikurikira. Na tuendeleshe na yanayofuata. Abantu tutambira Imana akanya gato. Watu tumtolee Mungu muda huyu.